Korin mi te hi nga pole khathot ni na bung nga changsom le sigi apa changsom ni le khat chen hizi chun koi hile Krista a ta po chu akisim tha a hitai alui zo si chu kitol mangsu a hitai velvin izakai atha a hisu otai hichi ho zo si hi Krista zala ama to e ki cham sa o pathina kun a hin aman chu che ki cham na thu thachali a chu e pan sa o a hitai hichi ki cham na thu chu hichi hi a hi pathinin wa noi le sit mi te chu athi mo naw to ki to a achung wa le thu lova Krista a ama to ki cham sa hichi ki cham na thu thachali a chu ke ho e pan sa o a hitai hichi ji a chu ke ho hi Krista palaya pangka hiwe azi chu pathinin ke ho palai hi na a nang ho na hin zolo a hi Krista mina nang ho ka nge ni hiwe pathin to ki cham un pathinin e ho ding gel kho na a chon si e phalo pa chu e ho khiala chon sia asim a hitai hi chu ama zala e ho pathin chon phat na i chan theina dingu a hi hi chi hi pathin thu pha a hi